aduh pemuda ulune kuning si adi ada beli bisa ketemu mati kebayang beimpi-impi turu bisa lali kelingan pujaan Atur nuhun Asep Abang. gubuk dulu dia tengah sawah pakai depan buru kelakon Studio rindu wong asih ditunggu-tunggu beri masa sampai sewindu akhirnya ketiban nafsu manu pemuda ulune kuning si adi adang-adang bisa ketemu maning kebayang beimpi-impi buru bisa lali kelingan pujaan hati gubuk dungu dia tengah sawah pakai dedaman buru kelakon rindu wong asih ditunggu-tunggu beri masa sampai sewindu akhirnya ketiban nafsu karengge pagi sakali karengge sakali karengge kenal sakali langsung karengge ningali lampena karengge ningali rambutna karengge ningali langsung dola-doli si moja seksi anu pagi kowe kamari dola-doli si moja seksi anu pagi kowe kamari karengge pagi sakali karengge udah sakali karengge mau sakali langsung pokok bos karengge ngali rambutna karengge ningali lampena karengge ningali langsung pokok dola-doli si moja seksi anu pagi kowe kamari dola-doli si moja seksi anu pagi arep dirayan paku kowe kamari bunga mawar idaman hati aku puja-puja selalu ingin hatiku membatik kita namun apa daya asal
padaya tak sempat hubungan rupawan rindu hati siang dan malam hasratku ingin berdua selamanya. Kemana kan aku bawa bulan bintang aku tak tahu. Cintaku hanyalah satu kekasihku. Waratia mawara kedokan syukur pesek kedodokan iwa kodong pindang teri ada sopo kasih luar negeri gaya gaya wong bule rambute abang waranane disangka bule beneran padahal dadak semiran. Waratia Ayo Martia, sombong pisan Badirakan senong balik sintaiwan yendang ada celana pete kaos cingkrang sing gawe ati berasa tukang bohong areti gagak tagak bakal gedepre Waratia mesetres ngomong di sedalon-dalon gaya Waratia war kedokan cukur pesek kedodokan iwa odong bintang teri rada sopo ngasih ngeluar negeri putra bungsu. gaya gaya wong bule waranane disangka bule beneran padahal dadak semiran. Waratia sombong pisan Badirakan senong balik sintaiwan yen kadang-kadang celana pete kaos cingkrang singa gawe hati berasa maka batur pada gedepre disangka Waratia mesetres ngomong de sedalon-dalon gaya kaiwan api cerit kantosan panutan sumpi munat nasukan cik macan satara kasran muna micinatan cik naon tawi socana sanes duka karena hoyong laksana hari orai walang ale orai batin
Aredi putra bungsu PDP. Temalan panutan kadiri hati. Lalalala. Cenah janji suci rek panjang langgeng abadi. Allah Allah. Rasana kaasih mau arek udara masini. Ada Allah Allah. Dorong diri pasrah rek sumerah kasalira. Allah Allah. Tesangka anjeun geuning asulaya. Tapi naki wari sageus asih bagi hati. Najana nyiksa diri kaya datang adai. Ninggalkeun manis muroba jadi ruh-ruhin. Nyeri berperina hati. Bisa aja bisa kaya bisa napa Ayo Aredi putra bungsu PDP. tiga nyebarkan berakat cinta. Bisa aja bisa kaya bisa napa dana. Ayo baraya harap taruh Rek mati gelar. nyebarkan neraka asmara. Kejari karena kebohongan cinta. Kembali terasa nyiksa dina jero hati. Kejari karena kebohongan cinta. Kembali terasa nyiksa dina jero hati. Allah Allah Allah. Hati Awai. Ai. berada Ai. rasa Ai. tukaran Ai. hanya bisa dan datang. Allah Allah oh. Kalah. Lain menikah sasa boleh panjang bolu. Tor urang sasonoan sareng baraya-baraya muda sadayana para pecinta goyang bajidor doa. Tilu. Kemana atuh kemana Atuh kamana para panitia ke Berayu di itu. mana anjeuna ayana Urang sasonoan heula. pun naon di SMS teu ngajawab. Ari jalan para kanca. Dia telepon Aredi Veronica. Pun naon Aya Aredi putra bungsu PDP anu setia. Raja Samir urang jo. pun penedung. Aya bangkok gopok di Borowak. Aya bangkok ngacai gunung na pancuran. Allah Allah. Aya amprok sareng pajangan. Kocong-kocong bingung di pikiran. Aduh, alhamdulillah. Malam kanca baraya. Utawi karang taruna kegaduh lalakon penyelenggara itu. Oke Aredi Aya teh putra bungsu PDP nuhun.